yuluwa umia undu wakeli wivata muno my friends nani wanaanza bau nipe kwenda umemele ununda umenimekwelewa sisi hii muswa wambe Mavinda wambe kilungu cha 21 kisa musosu wambe mandiko mange masya na Satani okelela Israeli na atumanda viti atale andoma chao Maisraeli ndeto Yesu soma na ile ngisi bandu baya chapter 22 ila mosie na matu ondu melekweka manoma yo Davidi ende kumbania mwana wake mandiko mange masya verse 6 indi amwita Solomoni mwana wake na amwea ya aki ya Yehova ngai wa Israeli nomba na Davidi amwea Solomoni mwana wake ngali iyakwa na swane yango ni yakwa kwa nomba kondo wasitwa ya Yehova ngai wakwa indi ndeto ya Yehova dhambuki ya ikimbia niwi tiketie ndakame ningi muno oingi tutungilile indi ndeto ya Yehova dhambuki ya ikimbia hata niwi tiketie ndakame ningi chao na niwo kitite makao maingi ndu yake ya nomba kondo wasitwa yakwa nundu niwi tiketie ndakame ningi yuluwa ndi medho makwa mekitata ekanuke ondoni wandhia yetu ya Kenya. Davidi alikatazwa na Mungu kutengeneza hekalu. Sababu moja kubwa, amemwaga damu. Idhukizie nani muzumbe yu aneza kuikata nanutongo siandu moto anduani si atuwangi mendo sioka ndea lea ukita tuimwendi ndea lea kuikata ukita. Ni hali ya maisha kwa Daudi, ilimpasa akafanye vita ili akatafutie watu wa Israeli ardhi mamesie mwana space mamesie na yuko ondo au owalika ondo utalea kwikwa yoba amya uya wako ndukeke hata nomba ya kwandu kami yake ndakweto swani osu nokeba ndi yetu ya Kenya andumanga hiyo ndi yetu ya Kenya ni very funny muno ina madhina maingi muno. Kwanza ile mabasa tuyasubie muno ila tungama watu nena nandumanga hii itola wakana nitusubitwe muno nena itie idea kwa kitambulisho na yule na indie kwa yako asikali nikanengela ita abstract ana vikebo no nie yambe ongo ni wadhi wetwa ndabanese muno yuluwa ongo lakini umunthi naona na medho makwa na in fact na alikuwa na lazima mzikali woza walika ma report asia kila mtu hapa atoe 50 toa 50 kila mtu hapa na nazia ba yako achata yasia it is free lakini ne wanumie chao nina kule ini kata ola bidiwe kata wauma ayu niendea kusesi ya maondo kwa yako ituke tukalitwa watu maruti tu kuando tu maruti nenje nini mtu yesitu imani tu bikako tu maruti tu you tu kila modena kila kamaruti pamoja na matatu sie lobby na kuja kula kunge ni muuma sia mbese kanengwe munene we wangu na maruti ni ukalea onenga ni wakwatwa ngali ni yo ngamwa ambesa iti ndale tinandike bando pairi city ni se onenga munene ngali akuzinzeo na itechao na itenzeo na ende ngali ni zupe na ndumea na ndo na mabasita wiwa basta ambapo kenilike basa itu achao naka leo menengane ndevo kuma wanda bi yutu ikata na ndea itu dhili hata ilio tunangadho sako za tuyeti kilia ingi lakini ulusa ni ulawi kenda ni mwingi muno na nipo andu wengi meba matindila kwa kibo kwa mutumea wandoa nditwe mwende kwa nyumba 10 maobisi ni wenda ulika utuke muzikali peke ndo kiunenganwe na ndio yuni dhuko mama zako yunge waini siwa muno nenda kwa kamomba po mukalala na nengiwe nando na niliambiwa ni lazima niende kanzo lazima niiba
nithibone kana ngasobye ngewa ya ndomba biba na mundu mwe andalila mundu alao ndeme bomele kwa pa kubengiliana na kwa neke lambe na kwa dongilima na tano na maana na miongo nana ngiliana sidele ndu anewa batita no mela Messi malio tabia isusi onde no mosa baote ina kwa nambe kwa to nindoni nambe omanda wendo ndunene kwa ndumeva hasunundu imbese iyoneka na nongwenda kwaka lakini bado unduni wethi wa kaitwikena hayo kinduki kindele metie ikiu nenga stress neweta unundu ninizima we maingi tuthukuma hali niweba Yesu kundu wingi kwenda wa hali niweba Yesu pe njize nikina mutabize zingi paya kasinga factory maina greenhouse numba ya greenhouse na yu nima bandite manana na yu wasa kwenda ibadadima matua manana madela kwa kunwa chao kwa kunwa ndawa na ndawa hizo ya kala siuma ziana ile lakini wana me kulitenda wa oyo ibitisia ndono nisioka witunenge chao manana na mayu mewa kana minima kuniwe ndawa indi iyo madhiwa ona bayondo no madamba wa makadhea tuikena diva natutanda ambo mamena yiko ni beti hasla etezile umawa amume moyo manusa sana sio si secondary na primary na madhisi mesabaibu hata lalo ngamambe wandu nisi kana mema tatu ni meki bavukanyo mabwa ndaviti ni andu mandaka mekwangelekanyo. Praise the Lord. Lakini yuki yake kiasi ya Davidi kumwake ya Yoba nomba. Praise the Lord. Kiasi ya Davidi kwa kwake ya Yoba chao nomba na ndio lo manake endo ala tuiba. Edwa we kweli ndwili andu makena lo tuanamo. Edwa ndwi wo lusa nita andu makena lo tuanamo. Nzianze ya kwitithukania namo nikuka na uumia kwa Yoba. Ikanda uweze kwithia onaka huu tuanamo indi ndwileta o tamo na Nthembo yaku ni ukusi museo kana ndwileta mo of course na kuwa kwata kibila cha utongoi ndukeke tamo azipiwe Yesu Kristo. Nundu for example we musically kuya we were traffic na boss asia ba walking lima na ele na we traffic my friend we kata we na kibeti siana itatu ni muthi lodwa nundu ni wakwiwe yawo mimi ni vasita mimi nimeokoka omokoka sawa transfer chumwa kimwe marsabiti niko kukuyando kote tu matatuani my friends kote tu matatuani tuende andu amemenda sana sio siandikwe nundu hii mano su andikwa nindo kweteleu kandu matu ya miaka mingi maimanda musiwo maendeo no seo aka okothei kumlaba nini mayo kulia kana mutu ino kumanda kama na wake aiba aisukulu kana athi atuke chao mwalimu ni more than willing kumiambeza nonge musiwo kumilecheni yunye njima sila nundu ninisime na mapata na menanza ni Yoba ukamasila. Praise the Lord. Lakini tutuwe kenda yeba Yesu endo kuya edwa ndwi mulusa nitalo tuanamo edwa ndwi muvena nitalo tuana chao namo edwa ndwi muwa nitasu alo thukuma namo lisumia Nthembo undu Nthembo su niyo ya kwasia ma Yoba ndile andu meba onaka undu wakati wao wamo angeleka nyonzeo ni Naamani wasoma ibuku ni dha sumbe wakele kilungu chaka 5 mandiko manga imazia Naamani tio cho mwisinga wa yake okay kwa Yoba naweza kwithia Naamani ena uwau nathi kwa Ûthukumi wange na Ûthukumi wange ya mwendo kathambe bandu bana tio lotani yambe yakeli akatatu sabi kama monza akapona alipopona. The Bible says this wanakani nilivingwe. The Bible says this alirudi kwa Elisha akamwambia nimekubali hakuna Mungu mwingine kama huyo wako. Praise the Lord. 12 verse 15 amusiokea mundu wangai we na ngudhu yake yonde na oka onga mambe wake na asia sisia yu
nini sivati ngai ndi yonde ateo ndini wachao wa Israeli yukondo wau ningukwisuba osa muthinzio wa muthukumi wao muthukumi wako ningo na bae lijo nitawenda kumonya ithiandu manga itu nabata wotethio wao wako amwe ayendi kosa indi verse 16 indi asia otondu yoba withayo olani unga maambe wake ndikosa ona umwe na tina ikosa by the way ati no nata wenda ku testify kendo kwa mundu weze kuza ngai wa Israeli ndanone katangai wa uwe nundu ngai wa uwe nda uthukuma utamunengete kendo tio wendi na be batali weze kuza ngai wituni wa bathukanywa muno na uwe. Praise the Lord. Njisini lakini tu no lakio kitimi kisio indi wa verse 17 na amani asia edwati indi ningo kwisuba muthukumi waku na nengwe muthanga wa miyo itona kukua ni itawa numbu ile nundu muthukumi waku kuma yu ndakathembe ngai ingi ateo Yehova. Praise the Lord. One tambe yu yoswa edwa ni wosie ila Nthembo kila bwana no ndeto sieba lakini nundu elisha ndanosa maliko manga imasia kuma yu kaya tweka testimony ndika thembe ngai ingi ateo Yehova Nthembo ya kupibwa kana Nthembo ya kutonwa. Asisa verse 18 abenduka asia Yehova naeke muthukumi waku unduni u ila bwana wakwa wilika nyumbani ya limoni tinga hii amebwana no atha ithevo na akikwatila koko kwakwa na ngikuna mia nyumbani ya limoni ilange kuna mia nyumbani ya limoni Yehova naeke muthukumi waku undoni weba undoni usu yu undoni ufinifani niwona ni badhe muthanga wosa wake muthanga wosa wake kidiomo cha muthanga kiuka kila kidiomo cha territorial spirits tisa waende territorial spirits anenda kosa muthanga wa Israeli kenda zini no sandhi ya Yehova anibonga thaitha Yehova weba usu akamusobisie kindu kisio kitawa mubwana endi iko thank you tawa mandandi iketwa ya Yehova ikenda muthanga akawite bandu akamuthembe ya Yehova ba nundu datona muthembe ya Yehova muthangani olongi nundu inoti nduwa ya Yehova inoni nduwa changa isiba ingi. By the way kitumi kinene cha tuma andu ma Israeli originally matatweka evangelistic taitu munthi etikili kitumi nichochu nundu masasi ya kilandu wa ngai siayo na inengetwe ni ngai kito kitumi mataenda evangelism nundu kilandu wa ngai yao dayo onanda viti ela wakiye musumbe Saulo na ndi ya wenine asante tosili ati asaniki ulungilie basa na nyumba ya Yehova ndikamuthembe Nthembo na kumuboya nundu endi ya uweni na understanding ya windi ya uwenini kuinga isi andu basiba isu na nisio idha wa o thaithio na wiba ninga isiba isu koila na biti weyiwa eba sama nona Israeli no betangitwe kuma kisio cha Yehova kuna amani osa muthanga nikenda nona nikenda agete obandu amusobise Yehova olitaba kithembe obo nikenda kamuthembe ana ino ikambata kwa Yehova nundu beta kuma muthangani usu nduwa yanga iba ingi eta walimoni na therefore asia netikilio nduni Yehova muthanga wake na kuwa no wenga thembe ya Nthembo cia kutonwa na cia ovibwa na Nthembo cia mugo lakini Yehova na ndike thilana atwa bwana wakwa musumbi akathaithe ngai ta walimoni ningulasimika tanije medari wake kumukwata koko na kukuna mapamwe nao nake ondoni Yehova na ndike. Tuko katika hali ya amani Kenya yetu, tuko katika hali ya amani Kenya gani? Kenya hii yetu tikuseo na kwa witikilo kwe vina muno kani mnangende tosea Yesu Kristo wasoma Luka 16:9 Yesu yasiao mutumie uthi utewo lungalu ni wa maneva
Luka kilungu cha 16 verse 9. Nundu kweli udhui uti wachao tiwo olungalu. Na by the way au mengi mena ngali mbingi tisi ya olungalu. Aka aingi medose aume tima chao tima olungalu. Na njino kabaa kuzilila mundu. Yu ni uzileke da yu ni niki hata nakwa ni okendo ni otaku. Otekumu. As long as ndiyo umanda olusani ni umande ni wike. Tisa waindi na pope na difference. Na ndiyo kumuya mukeke olusani. The thing is, as long as we ndo umanda indi ni wakukia. Amen. Anjisi alini yakuwe uasiata. Pea ndo maenda madhikoni na kwa wati mbaya ngali ya kuatwa. Na tuzi kana ngali no ikwata gwa. Basa kwethe asikaliwa asayuni wa kwatiwa. Ati madhiko. Na kweli ngali no deleko dali lelo. Na nezo ikuite o maiti. Basa kwethe baba tengili 10. Hiko andebeta vasta weka ata theya. Ila winde Christopher osa katabia mondo Mr. Mutiso nena na mondo ya musikali. Neobanga ali nende oboza. Ondo watakweka hata ndukwendo wona. Ondo waona ni welo okanania. Lakini ondo wathiko tini ni mwa na ngili dhati. Yeti ni mwa leo dhikana. Isu ni okena dhao. Ito. Tuwa 16 verse 9. Na kwa ningu mwea. Imandhi hii amnana na udhiu ula utewa chao olungalu. Mikamande udhiu utewa olungalu. Imandhi hii amnana. Nikanaji la uidhela ma mose inywe mawikaloni matene na tene. Ando manga hii adhawe bando votu amodhi menu nevai kanisa ni da yoba. Amen. Na yuni nisisu ni tricky mono. Naka uoniki if Kenya is as corrupt as it is, kala wisi kwitene. Ando alama ete Nthembo sioba na alusa nivyo. Alama ete Nthembo sioba ni chao na alusa ni. Hii one kanisa ne. Etunenda kuwa kisio tuwake kanisa leo. Nikuya naumie. Nenda kuwa kisio tuwake kanisa. Tuwezete sitwa, jii mutabia edheva. Na yunundo kisio niche endeo mandwa. Umwe mutumia wanzama. Adhi ambroka. Kisio. Na ete kisio kina mbesa si yulumu no. Na ningona ala menza amane no mezi mbesa ini sekata. Nisongeleka lakini mazi umiozili hata. Nitamerika okendo. Nondo na ndizi zilo wa vandu. Dhowa wichao. Wiyulo. Na bado no musami wajao. Andisisi. Kwanza huwe. Yundavye. Alama ondavya ti mavasa alama enza amani. Alama ondavya ni ashiriki. Alama madhenge bandu bau. Nondo ni mezi undu kwekwa. Mwana mudusu ni wadhoka. Ndavoka muno endi. Na yuma na nundu ni Nthembo sia ndisi sisa liko wakisio. Alao Nthembo masia Nthembo ni mwa kwa atua. Ndini wa ukengani weva. Osu. Nolala iweva. Osu wakibeva. Natua adhibo. Natua pingwa kanisa. Natua apudha yombe ya nene. Otuzika omezi pano vekiwo chao. Olusani. Tua wanengane kwa mwie. Hibo pokea. Hibo hikwa. Tumetakasa hapa. Ili hali hii process ya utakasa mbuku nyoko teke na zaito. Enge andu maya kwa tie mbeza mawe yasi ana leuta. Na maiba visi. Lakini tio udhuku indi zile adhanga lama nundu awendi wa mundu kanandu me andu mamandu me anondona. Metu ikithia mambroka maze mbesa ni sia ndisisi. Hiyo ni dhambi. My friends, hiyo ni nini? Na mweso ba. Kuyanza kwe mundu ina idho idhuku. Na udhuku ni waku inamituki muno ya kwa nangwa. Praise the Lord. Babe bando ba kwa sia mwenye njili ya ndumeba. Aya. Onako ndu wakati wao. Wow. Nthembo ya kwa ni.
kidio mokewe tawana nduma pentekoso ndicha ndeteka lakini kiko kabala ndembe no iwete yulo wakwa ndembe ni ukusi kana njili yandu meba na twili yandu azu athanya ni umwe nake ndombani napata wao kunenga no kindu mwanga inda mbiu yetei uzuti undu wakeli tokito mina undu wakatatu please my friends undu wa 3 ibinda yange dhani yukite wia wake ukiliothela ngedha yaku ikedha la umbani cheko ya itune. Mavinda wa mbe 21 verse 24 na musumbe Daviti amuya olinani aye indi nditia kubadhoa na dhoa muyaniu. Be number 3 wale kuandika number 3 wale kuandika dhoa muyaniu kana Ûthukumi chao muyaniu. Nditia kubadhoa na dhoa muyaniu nundu ndikosa kila chaku kondu wa Yehova kana kuthemba nthembo ya kuvivwa ndekite hata ndathoete. Uso nusu wa kulea kudhoa ndathoete nona ukata in 3 different ways. For example, enza ya mbe ya kuthembe ya Yehova nthembo nzeo nthembo mbonzu kana nthembo utamithowete kana Ûthukumi utenenganite nzia imwe ni kwathuka ila andu angi momuthukuma ngai. Ni sawa nundu labda we muthelele lakini swania okali wathuka na mbesa ni sombanwa yu thuka uthacha nitumbanisia mbesa yu ni wenda kutala masabuni meba asu wenza amani ya kumanejila mbesa utanaumia. Wenza amani ya kuna na yulo ila mbesa utaneka hata wenza amani utala ila mbesa utaneka hata utanaumia. Esu ni a good example kumudhukuma Yehova Ûthukumi utemu yani kana kudhoa kudhoa kindu kiteke yani una dhoa utemu yani. That's very terrible. Na uni wika wa ni wika wa na Ûthukumi ngengeta ikanisa ni thitheu nundu Ûthukumi witha wi mwingi kanisa thitheu pe mutumia umwe time bie ona yuti mubie pyo na ni muko anyway na yu ila ko thana alambe ni umalanga ni umalukanza na umalukanza tudhumia mbesa wa chuma ni wewe kaile mbesa ndi undu si utumika. Unfortunately twae andu atatunza amani theva esuko Ûthukumi wake tuyolea no kwa ya mbesa iteziao siake ibinda thimwe twamukwatie na akili tutwenda kusovya vela na yu twamwe atunenge miti na umwe mutumia mwe asya na yu mzee watunenga muti imbesa tuyunenga tusikia Christmas ndo umazia ondo umazia chao twamukwatie lapa za kuza no mubini indi ndaweta ila Christmas yokie weza kwithia nakauni musami na ni kanisa leo atumia pai mundu numembeza sianda sasa mutumia wiba sia ulamuti na akeka thamu no ndimusindie ayu ekatha aumeni alameba alangi mundu ngili 10 ni siakwa na pai mundu na thenge asiba Yesu indi ni wene mwakani abanga ila mbesa sia muti wakwa ninengwe true story na aete ngulunginya atungi wa mbesa true uzunda navo wa muyaniu na navo kuma Ûthukumi wili hata muyaniu ona benzi ingia kumudhukuma Yehova nai Ûthukumi utemu yani kana nthembo itembe yani ni kuthikwa Yehova ukimudhukuma uteyumbaniti akiki kwata kila mondo nondo no thuku kumumisia Yehova change gango tabia umya ulamuzio umasia nesa no lao kunenge stress inde ngumya yana kana lumya bibiti
kwanza meka ba muno kwala makita kumya okila kinguzuni siao sio lakini nasia peka ba ukamubanga Yehova umuthukume na one witano wako ikiangai umya kilungu chako chawo na wikita kwikia ngai umya uthukumi wako wawo na wimwikia ngai otherwise padla tuasia Yehova adhima ando maku inua watu wako. Katika neno lako umesema tukitoa fungu la 10 utatufungulia milango ya mbinguni na kutunyeshia baraka na mavazi ambayo tukuni kote tuisi ubodhea ilungu na ni tuisi kubyuli andeto nesa tunasambaratisha kazi ya shetani no duile yako weta ununu nitukwenda Nthembo hizi kwa ndisi situ ya nisotalo witu tiwendi tunapata wao bodha mboja si power nikananu mazi kweli kumya kilungu kana mubea niku chao niku seo indi kobea ingi tuimabodhea badhei pata thukumite uo wakita kwete okindo hitu asia Mungu hii fungu ya 10 yako si ya 10 hako ni kaindo sort of kakindo tutezi chao anuisi yumbe wangai ando asu tumabodhea Nthembo matomitie thoa utemuyaniu uthukumi utechao utemuyaniu na ende kwa another way athukumi maitu tikongame yumbe wa Yehova tuteyumbanitie tungametwikite hata netha uthukumi huu ni waveva ona kubodhea kwichao kwivata kusoma maandiko manga image kwichao kwivata ombania kindu cha andu manga indu kamaete ubo utemuyaniu atumia manzama akamanzama ningu mwisova ekikwasia unduni waveva na uveva muimandha voya imwalikanza amani muthithi wanakuna na kwa ndeto sia Yehova nikeneva undu ukweli ni waveva uyo ni wachao ni waveva otherwise muthunga mambe wandu mangai mwi eaniu eto unenga ni uthukumi utechao utemuyaniu inyala munevi wembeze sia kuthi usoma katika jina la Yesu Kristo si ndisu yonthe munevi wengili 3 na mwanengo transporti kwa uthukumi mwao muyaniu mwekatwike thoa wenu ti muyaniu kana uthukumi ti chao ti muyaniu nimemwisova katika jina la Yesu Kristo Yehova ndabu ya wachao anusia siango siao situ ende tuiwa ende no siasia ena kwesova etho wasasia ngai eva ekia kana eva evo na munenge na oga kuna masabu makunesa kilungu cha 10 kila wisa kueta utaete wakitie usiananga hoteline mandazi chipsi wandu mate serious wina yatu monza wadho wazingira nana sinonde wazizia ni mawe ya mate hii chao hata pasa ningu ibe ya mwana wakwa bizi wazizia nesa ibizi walele kuiba owae na siombesa watu meana na yu wenda kumuthi ya Yehova uthukumi utechao muyaniu ethwa ni kilungu cha 10 kizo kilungu cha chao cha 10 na ndio weta unundu wa mavazita ni atuma huku kwenu nundu wa mavazita ni weta unundu wa nomba zangai watuimina ningu za nomba zangai ni kwa siata ini na mwisova ikenda tuika buye ngai chao ngoi ni Mungu leo Anania wakulilwe ni wetelo kino chowona wite kilungu kino chowona wite mubea tika baona kulea kwete ukachumwa na ndukaumie na konjio kwa ndukaumie ndo kalea kuumia pala to saati ya baibika lakini yu umiake tena yu umiake na kene fani sukulu tuweba vizi hulu tuweba tuwa full na bai mundu la weba vizi nusu evo kweli mundu ni wandu wawa nikitukia ndo nangaitu yika hata tuimukia mandio mwesoba katika jina la Yesu Kristo edwa ni Nthembo Nthembo mbeaneo yani kilungu kilungu chao yani
Ethani Ûthukumi ona wiva witho Ûthukumi wichao uyu mwianiu mandiko manga imasia nditi yako bathoa na thoa mwianiu nundu ndikosa kila chaku kondo wa Yehova kana kuthemba nthembo ya kuvivwa ndathoete. Iyo umemletea Bwana, kweli umefanya vizuri. Na of course nzia ingia kuthukuma Yehova Ûthukumi ute mwianiu nyola Anania na Sabaila ne wa thukuma ute mwianiu indi uithukuma wiyake na wise obese sitwa. Sisi ya ubo wa Anania na Sabaila wate ya ubo wa Barnabas son of Joseph. Nundu Barnaba aitie chonde kila wa enacho adho sia munda na chonde aite maoni mao mamaniwa na ni wakadha wa muno Barnabas ginya amaniwa mamwita son of encouragement. Nundu ni mundu museo ni wakia kisie kanisa na Ûthukumi wiva ona ni batoneka Barnabas tizo sitwa yake. Yani mundu etwa sitwa na dhaluma. Etwa sitwa na dhaluma taonge wita wakithanga ite. Nundu ila maenda ndanzi pe muse mundazi wake pe musungele weka hata wasunga na umela watina mama mwita chao ithanga ite. Na yu na umunthi wakulia wendete kwao wakithanga ite. Sitwa la thonoka nickname ya thonoka ila yake original ni batoneka Barnabas. Hiyo sio jina yake, hiyo sio jina yake, lakini wakamuita Barnabas mamutu ya sitwa nundu kweli ni mundu okia kisio. Na indi immediately Anania na Sabaila maimanda oila nguma maete okendo ochao ona otunenge okay kwa kulia mutui waku Ûthukuma unona kwa mukulia kwa Ûthukuma hadi wale mukulia ila Nthembo waite ba ona weke kwa mukulia wewete chawe aziviwe Yesu Kristo wona Ûthukumi hata nangainda tuiwetei totapatele osindo ile aya tuthi kilingo cha 22 Mavinda wambe. I hope you are writing something. Kuita mana metulio ni mithuku. Ani tuele kuisia ni anayo ndo batoneka. Na kitumi ni chu Ûthukumi witu witho ta mbobosia ya mundu maitu masio tu muthu yobo tuikite. Praise the Lord. Zaidi ya hayo eka kwithani mbobosia ningo mwesuba katika jina la Yesu Kristo nundu thayo ni muthuku tutoa katikati wa andu athuku umia witu wa Nthembo nitakwasya yoba nyenjili andu meba andu haya mbitikile ona kauni na Ûthukuma na nina kwete nyendi muthuku yoba nombisi undu nikite hata ma osa Nthembo yao yakwa. Na indi number 3 thoa mwianiu Ûthukumi mwianiu Nthembo mbianiu yivata. Ene ni wene number 4 Ûthukumi waku ni wethe we Ûthukumi waku ya miambililio meseo miambililio chao meseo. Sisi ya verse 11 chapter 22 mandiko manga imeasa na yu mwana wakwa Yehova ethiwe naku athimika na uchaka nyumba ya Yehova ngai waku otondu unenete undu waku indi Yehova nakunenge kiliko na umani nakunenge wiyai undu wa Israeli nikana ukwate miao ya Yehova ngai wao waku. Praise the Lord. Verse 14 na indi sisia thinani wakwa ninumbanitye kondu wa nyumba ya Yehova talendi ngili iyana sia dhahabu na talendi ngili kundu ngili sia fedha na sia uthuku na iya itathimika nundu ni mbingi muno ona ninumbanitye miti na mavia na nutona kuongelela. Ona verse 15 yasia ona nini mandite Ûthukumi ingi huo ndewe kwa nundu Solomoni ni munini. Praise the Lord. Solomoni ni chao ni munini atumia ni vetila siva yakati weta inokwa mituki muno ni mweyati ni tukua na tuyaku na mavinda maingi mawiani maitu maekanisa muno ando manabi kama ya retirement mathenda ikanisa thibinduka menda lilie ondo mamaniye ola wathi ni twaile kumutaya longoni thekiata nithianiwe anika guo nundu andu aku maitu mandunzao
matoa nila maina sio chao tene sisi awe ndusi akunisi andu matene muno ala window namo pai mundu window nake wina less than 10 years neba bono umweka naili ala nubikete 60 70 80 onalama 50 pai mundu window nake ndo ya mituki ombe wina ndungu neba yumutu musobe aila ndongo ela mwena zyo nolukutuma ndo by the way kwebina muno andu bamugama nechu